ekisiga eki kunkuba ninshomesa nahika kisugo nimba ninyenda kurra for the purpose of this interview akwa nimbasa kwibwa 70% of the nutrients in an avocado are hidden in the seed. Abade bibita barungi abakureba program eji kurugeri yuzoba mukimanyo every time wali avocado kanageki nobo wanaga 70%. Kole media niyo yonka yokushanga ebirungi nkebyo sekwati kole media irankole Nakwachira, thank you so much for watching Nkole Media TV. Nkabutosha amazina ndi Joanna. Nakwachira program yetu eyobuhinji noburisa erizoba natayayira omukyara ari kora oyiro kuruga omvakedo. Abantu abinji vakedo ntekateka nti nezo kuriya kyonka koka vakedo zino mugasho mwinji ekyo kubanza twine pulp yayo ningashi ekikuribwa nikirugamu oil dene kyagati nikirugamu mbazire katwakire omuhinji witu owerizoba atshobore ebintu bitukubasa kuya omuvakedo na nobugiga oburi omuvakedo. Omuhinji witu owerizoba nakwakira Hajati. We bari munonga amazina gawe nabanyetaha wakaduyu ninturaho mu upper cell ninkora ninkamura oil ya avocado inamaramu obwire buringwa amaramu obwire cyo rukamura avocado myaka nkamukaga ninkora mu ibintu bingi. Okay Hajati katutandike abantu abinji nibatekateka nti avocado necyo kuriya cyonka ninyenda tutandikire ha outer part ya avocado tukuzo munda tukuza na kijuma ekintu eji outer part ya avocado nebasa kuruga muki when outer part ya avocado yono ko kunkugireba nekora mu ibintu bingi but foremost eji outer part eba kweta skin avocado skin ntugikora mu mbazigwa arsazi nugogu ogogo mbazigwa arsazi mutaine cyata aine gas ntukoro mbazi omukishu cha avocado iki cya green ekirimo kureba. Okay bibare munonga hati twaza ha part yo munda ekikuribwe ekyabinji nibakunda kukirira kikomando. Yes eji oyiro eyimo kurira kikomando ningashe cyagati itwe tukagiranzya ngu erimwe cyama cyamani nutuju processinga one kwenda increasing shelf life yayo no basaka mu rumwana avocado ukugiha omuriye kintu cyo kurebe iki omukamurre mu avocado agende nayo agumena agenyo nayo netambaza ninga agitwara ishomero ekorenka apeta we bari munonga ecya kabiri oil yitwi home niyeji oileji leba narga twine kwa hatwantukamura namuza kubireba eji oileji yona erjire processinga ecyo kiturukurya dereji oileji ntugikora mu ebintu binje munonge binta kubasaga mbere izoba ngunamarayo mbeno okoreka jari kutureba oilo yitu ne tugikora mu massage oilejo yo mugongo n'amaguru na no kushanyara rengaro ugombaze ntugukora omuvacado oil ataba kwenda skin abantu aba skin ntubakorramu amashita go kwesiga ga avocado ga anti-aging anti-wrinkle anti-acne abine skin buri muntu wena aine kizibu kikwaterine no mbiri nobo yine kwijuka ukakozesaga amashita agatukora omuvacado ngagwaho amashita ga avocado. Okay hati Hajati orugire na amashita gonka oiro ejeji eri kurwo mu avocado omuntu takagesiga kagiro mbere murungi no basa kugesinga kagiro mbere murungi konka tekora yonka abokuba erumu obusharizi namani mingi wagesiga yonka neguzo misho so ino kuba nogikora ikabura kukora ki ikabura kushariza tunibintu bitukugitekamu tukajimaramwa amani nokabasa kugisiga etakuteganize ya hati twaza ha kijuma ningashe ekisigo eki kunkuba ninshomesa nahika kisugo nimba ninyenda kurra for the purpose of this interview akwa nimbasa kwibwa 70% of the nutrients in an avocado are hidden in the seed.
abari bibita barundi abakureba program egi kurgeri yuzoba mukimanyo every time wari avocado kanageki nobo wanaga 70% waria 30%. Tukora mwembazi mingi tukora mwembazi ya shukari because it so high in potassium. Tukora mwembazi ya pressure tukora mwembazi ya yamisho tukora mwisano tujinaha turatungubwiri nayo nomaza kugireba tukora mwembazi mingi ya arsazi nacyo kisigaye cyo kumukukireba nacyo ntubasa kukikora mu oil ya skin. It far better than any other thing you have ever used. Ntukikora mu amashita na keki. So it's very medicinal. Te sabuni yitweji ari kutureba ne gisabuni ne rugumu vakedo. Omu vakedo omu ebishunga ebituku kamura omu vakedo ntubikora maka sabuna aka kuko yahemburu ne karungi munonga ahambiri. Karungi munonga mbiri. Kandi omu vakedo ejeji eyokureba eji ekye kitukurya ntukoramu na spray ishoki eriaho. I wish you could pick it. Spray ishoki ejo nibagita mist of joy. It's anti-dandruff, anti-itching. Kandi nunyonji ahabo kumera ishoki. Kandi abantu abine hairline. If hairline is shifting backwards, meaning your hair, you are losing your hair. Yajungu nibagita alopecia. So no itaga kusaka spray akontu kakora avocado. The base is avocado. It's so good. The feedback is amazing. Abantu abakakozise. Okay. Hati Hajat omuhingi aryokwe ari kuhinga avocado iwenka ari processinga avocado eji because iwe watoreka value addition tinkumanya oine farm ya avocado inga nozi avocado ezi nkabi nezihinga wito mucharo konkana hari so tinkubasa kutunga avocado every time I want them. Abo kubane zikozesa so often no kubirenye ne farm teku maziri. So avocado ezi ninjendo mbutare nziguru mbwingi nijanze tebekanasa nzikoramo ibintu by'umwareba. Ne buhabuziki bwo kuhereza omuhingi aryokwe omuhingi wa avocado hakintu cha value addition nka President Yoweri Kaguta Museveni kwa advocatinga ari kugambira abana Uganda bongero mutindo abihingwa byabo babase kuganyura. Mbweno necho busasi abantu beitu one benjire kureba programs ezi aboko kumanya nko kuratandikire. Two bongere kumanya okundi obukushoma obukuzomishomo aboko bawo no basakaba oyine kintu konkota kumanya kikurataho. Kandi mugezeho no kugeza he kintu kaje tukunka hora mbajyangu avocado nerwa oyiru uragerizeho geza horemwe noza kugezaho kabiri kashatu ogwakana noja kureba oyiru wagihamo mugezeho be daring, be people that dares kugezaho deka kurinda ngo biza waje koreki nanye nkwe natandikire yakwanka tandika no kureba drop emwe nanye nagisabaho mpora. I tried like so many times. Right now that is history. So mbwena abantu avocado zanywezi kwenda ku increasing shelf life kandi no gukora maka sente nambasa kuzikora mu oil mugibice ahabo kubeke ecyo kijumacho tokakibika it is perishable. So no basa kukora mu oil egi ogibike mbagikora mu sabuni nabagikora mu amashita nabagikora by the way it's a very good lubricant. Na nekufuri yawe yaba itakwigura you can use this avocado like break fluid. When it does so many things kokukishumaho wakitegereza mbwene mukore value addition kandi ekisigeeki mukise mucyaneke mukishare mucyaneke mukishekuri ukiteka dining buri muntu wena gumena akiganyurwamo. One abantu abakose esano ya avocado yekisigo cha avocado tebakurwara because it is a very good immune booster. Abantu abakura b'imyaka nke yanje 40 years and above nibitaga esigo cha avocado abo kugira ngo bagira amisho gareke kufa. Nikinshasha kuri bo mutayi n'imiti ya avocado omumbuga omukaye kunkamisho gafeiri mbwenu mumanye migasho ya avocado eji namwija kunyebaza bwanyuma nanomutebeka nasawa program oje mwija kumusima bwanyuma konka mukore mwe bintu mukore mwe sano mugita dining abana bagikozese abakuru bagikozese ebe your food supplement
ekore nk'ebyokurya kandi ekore nk'omubazi. Okay, hati process yitu eyekukora vakedo oil nitutandika tutanyine kuba nine kintu reba abana-Uganda nibagira nti noyitenga mashini bantu mwe government teka tuhire mashini eje tuyambe ebyo byona. Do I need a machine to start avocado oil processing? Like any other thing. Surely you don't need a machine for starters. Iwe shiko kuza kwenda machine nono nda kuza kukora ki. Oyine kubanza wagezaho. Wakamuza yengaro. Warebe kikurugamu. Ekikurugamu ncho kugira, but if I had a machine it would be better, I'd produce much better. Wanyetegereza. So no basa kutandika obanzo gezesi urebe. So kokeza nukwe natandikire nti. But eventually I got a small machine which I use to produce the avocado. You don't necessarily need a machine. For starters, you start. Ibitekateko bya machine biza kwijja bwanyama. Mbwenu pulp edge naheza kugiyamu ninjita tray ninjitankai. How do I do it? How do I put under sunshine? Ati let me assume ni ya pulp na kozese kijiku naheza nabitaka chivera, because I see when obiteka chivera cha black echa chivera cha black and chiyamba chi and tutwaro process age. Uhibare munonko mtebekanisa wa program vakedeji tukweza kweza kuhisa nturunde kijiko we scoop pulp edge twine bivera byitu bya black abironkaho timo bano basa kubanta babasa ekivinkeche kivera cyo kuombekesa cyo kuombekesa then obiscoopinga byingi obitaho then no basa kubimashingura bangu byaba homogene bya mbweni byona byashana then obispreadinga akivera cya black. Reason ngu black color neska heat ninga shine attracting a sunshine ninga sunlight. Heat edge irikuza kuyamba kuraka kuomesa vakedo. Ekinkwenda kubagambira ngu vakedo edge waba nonda kujimanya notekwa kugishomaho. Avocado oil is 60% oil and 40% water. So twanaka we are trying to get away with 40% water such that we remain with the 60% oil. So one ojanko mumushana the 40% water nirakwa kugira ki nirakwa ku evaporatinga osigara nachi na 60% oil. Yeah. So process naheza kwanika ni byoma. No byanaka depending on the availability yomushana ombwire womushana birakwa kuma. It takes like how many days? 4 to 5 days. Okay. Ombwire bwenjurago enjure kutegana site can even take a week or more. Yes, no tukora kandi uryo muyonjo ukaguma no bihindura kandi wabo obyanikire vakedo yawe tokora kakarindi ko kutayaya bakano basaka bawargaho injure gwe kandi nabwe ko kubota bihindwire when they overheat the avocado the oil will escape. So no tekwa kubo biri hihi no reba ho byahika ukareba ebyakorataho hati hajati assuming nine enshawo yanje ya avocado nimbasa kuyamu oil eri kwengana ki kurujira if it's a medium size no mag avocado 50 kg 50 kg no basa kuyihamu like 2 to 3 liters. Tizaba nchesho bwe tutwashisha avocado obwe lita ya oil ya avocado negura sente lita ya avocado negura $8 depending on where you sell. But if you have first class oil people will buy that oil at this time $15 18 ya lita. Yes. Yes. Okay, so chikumaisa nanyi ne 50 kg nizo t-shirt hajati t-shirt because you may not get like equal size always. Okuya wano yenda kugoba mu mnonga oyine kwata oil ejo kajiya mu products nyingi. Oil ejo nejiro mugasho wajikura value addition. Abantu bitwa baha tebakumanya bintu byite bikorwa. Wamujyango no olive oil he run come and buy. Wamujyango no avocado nagira ibyo bitu muka but when you make value addition ko kujikora mu bintu people will buy those things. They don't mind as long as because in the so they will run to buy the products but they may not run to buy the avocado oil. Kuonga oil abakora mashita abakora za shower gels abakora
hair conditioners abakore mbazi ugu no mbazi gw'amane gw'abashukara n'ubwo mbazi so abakubimanya nibije kunkandi bo baki but when you make value addition the story becomes different. Okay, ni nyenda ohaburo mucyara na n'umwana wo mushiki first ha kuhinga nkentasa na no kongera ebintu ha mutindo ninga shikora value addition nketasa iwe nko mucyara mbwene nyowe nko mucyara umutuze wo apasereji nkabire ni nyenda eminyeto especially abana babishiki ejimero mu mujeyitande mutandike kugikora mureke kuza kugwa buharabu no muza kuronde sente no muza kusimura amaju mbwe shati nyona na tondora vakedo yanje nkajana ka ukanshanga muni njana ka naheza nkatunga musente nujangu nchashitagira makuru munonga so people can still earn a livelihood on avocado abacyara na neminyeto ninyina abantu abunkwasereho umurumogu abacyara ari n'abacyara abana babishya bon trainingire aburira bakora umurumogu nyene eminyete ndijo in trainingire abakuru umurumogu amwe bari ibanda abamumara kabare nabone bakora umugogo kandi no mwoga murungi abacyara bakwenda kurinda amakagabo no basakora umurumogu muka can do it from home you market once in a while hata kijana za digital marketing you can still earn a livelihood from value addition nangune basa obutakora value addition ya avocado na nebindi bintu twabishomaho we can do a lot of work. Okay, nibuhauzi bwo kwereza government na nebitongore bikutureba ebiri responsible for value addition hamwe na agriculture ebitongore ebiri concerned especially nkebya nabatweta tuze yo science and technology I think in this respect muturonde ninga government through RC1 barunda abantu value addition tugire database nka city council such that people who want to reach out to us it can be very easy for them to reach out to us and help us. For example, we use a local machine but if we had a better machine tukabire twina bakozi benji tukabire no murumogu nguturafucara tugukora tugenda tukorana nebindi so there is a lot the government can do kwija kutwera na not kwongera tubasa kubanja ngo ntubimanya na no kutwongera kumanya je ebituru gukora ninge bitashemerire gukora ya okay hagati naba ninyenda kubuza nibirungiki byoyihire omwogo mbweno nyoko kurkundeba ndi omukazi mukuru foremost I look better health wise I feel better habo kubani nkora massage oil oyukushanyarengaro omugongo so I don't tinkurunda mbazo go mugongo aho kubani ngira ki ningukora tinkurunda njane muri face yanje nobundi abendi omuntu mukuru but it is wrinkle free I look better than before I started doing this business so the cosmetics in this have zinkozereje mononga ni amberwanje ninjana mureba ngo nugurebe kaje echa kabiri ni nyerebera nyine nabana bunkurebera bunshomesa kurwa business eji na nebindi bice biri yokwe ebikozeremo. Okay, hajati tukuhendera nabanisha ba uhabureho abantu abakutureba abashija bariyo kwabakusibo betting na matatu kuko bariyo mbyaro bine miti ya avocado nejundiraho anibagira nti avocado tibakagiriya bakagihezaho na no muntu ariyokwe arikwenda kushyikira nawe nabaninyenda obeho nebi wa mugambira urushomere ni namba yawe yesimu nko kunagamba noreba hati avocado nko twagambe it has so many components almost 3 kuongiyo no basa you may zero on any of these you may zero on the seed no basa kumejaringa ninga kufuna ebyo kora ebyo kupakinga wajikora ukagitegereza ukagishoma no banza wajiganyura mu magara gawe kandi no basana kwihamwa akasente ko kurebereka yawe avocado nayo wano basa avocado chicken enda umutakufayo nayo wano basa kugikora
nayo nebasa kuhindura amagara gawe. Vakedo oil ntuyamu vakedo oil ninjata na mureba tukozira harvest nungi. These are almost 4 liters. Ya country ntuzakamura nendijo. So ntuzakuya muka 5 liters. That's a good harvest. Even if you don't sell this one as oil, we shall do value addition of different products, still we shall earn. So mwenu murike yo murike kujya ngwemera motero na government murike kujirusia na government tuyambe ikintu echo tinde kuchikunda nyowe nko mu Uganda jire cyo wakora government cyangene cyo gukora ekugurire machine kugira binde biwayigesa about better branding obe kutwara mishomo kutwara better marketing ekore byayo kungani benchmarking n'abachina byona nko kuyabigamba okay. Yeah. Hati wasigaro ryoha company yawe neshangwa hii ari kwenda kuyamba akorata ndari kwenda omuyambe na wakorata nyowe nabanyeta hawa kaduyu ninkuraha process ninkuraha nyamitiyobora bakweta upper cell hii nekishayi cha nyamitiyobora past Mbarara Secondary School. I have a small outlet opposite Kizungu Matoke Market, upstairs room 6. Orukwenda kugira cyayiga hariyo bibintu noija kumpikirira ntugamba nturebe kikongerwaho. Inamba yanjye yesimu eri 0701 385 448. Ejo niyo nabaha na WhatsApp. Yes. Bari mnonga Hajat. Kare ni bo bari kuja kuntayira nasima mnonga. Okay. Hajat na niendo tshobore abwenchi vakedes ziri Black City. Vakedes kuzikweza korwa mwamezi they keep on turning brown. When the 40% of water evaporates, it eventually turns brown. No manyangu they are about to be ready or they are ready for squeezing. Yeah. Hati was take oguno mushana no mushana nzabana zishaziti ntuzijira tutuzharagata tuzskupinga tuztaverevi then tuzanaka tuzspreading tuguma tuzihindura eventually they turn this color. Hati Hajat niyo machine yitu niyo machine yitu hato butwaza kamura wareba oiro kwekorugam it is a local machine but it does ne korumuru mugwayo gwene kora twajiteka omukatimba twarolinga vakedo mukatimba twateka hicho choma. Now we are going to press such that the oil can come out. So amaso kurutimbe atkoyiro njijo kamura enywezeza So that's how it does. Noguma no ihamu akatimba aka no yongeramu muheru kekanya ojihamu giteko mu kadomora ningo mu container then cheza kuteka wajijejena ojikosibyo kwenda gukora konka Hajat nani yenda kwijuze je sefuria nyine kubanye vakedo skwenda shawo nkibiri nkeshaho njya nkishatu 100 kilograms okay Mutai wanje ari kutureba program yitu eyo buhinji no burisa nkwe yarebeka eti nasigara ndi Joanna ruhanga kumpero mgisha and God bless you. Bye bye. Kore media niyo yonke yo kushanga ebirungi nkebyo. Sekwati Kore media vira nkore